People are saved, people are restored, people are blessed. Jesus said, I am the way, I am the truth, I am the life. Are you lonely? Looking for the answer? Join us daily at 6 p.m. only on my TV. That the pastor should rise to a level to become a strong man and a servant of God. Amen. Hallelujah. Bula naman ito rin Jesu Kristo ni pakabuti ka ng bula rin daro may sa total nandun na yakabi ng tulog dapat binigyan sa chiko ni merito na pakalis-lis ya Vake ni My TV ni chiko na pipakambouch na kaya na may taray chiko na ulutangan bimbi nandabakan sa klasa chiko na laman ni Kapa ni Madawa nda sa buto ka sa kachumay yakabi ng bula ka talaga na warong chiko na sar-sar chiko na biyasa ibura daga birnaman vikoro mabiti nimbula manaka pani nimbula katika nangara bitabi na voku ni dokala na madha voku kene kene tabi anda saba na matikine kene vula vula talanga anda sa teke vula wakina kabaka kina na bese vula pambula tal chugani na matabu bale tal wanga vula koro warano sar chuman matitula vo Amerika kabaka kina na matitula le talanga Australia pambula chugani vi ratu chani vi skula batki ratu ilmu tama vi skula na sarabali mnanda kuwa imai na publika na sarabi chiko na ulutangan bimbi nda tabu so chiko na lama ni kabani madawa siya na kani wasi wasi nda santo na sarabi chiko na kabende indai sada nda kita baka sa katal chika naman da bulan tukay isa bula sa ka bulan ng pati tal kasi kira-kira sa kanibang bulan matawir na kandati isa bulan na tulangan na marama dorgon mo na lawas sa natin ba ninong tabanuha may honilaw may ako saraki yasawa may hikombia undu po hindi urtuma may ako saraki kadaw mga ambula minawaliw na samanti kumain na bilo tuloy mo pangongo and gay talibitali ko and ambongi misga moniti kembali autorito ko naman binambo mabambula tuloy ni kemani and mo nung bindi ba nindaw samanti kumain gina utang at tutoka utang binaka daw tabuso itoka and mo nongo me baka pinakatangkina ng dambula itoso o mga siwi ng bulan di bikilay o takin na nung turanga o Jesu Kristo o kang tali o sa ang bulan turani e na tali nung ano turanga o Jesu Kristo kaya sa wala butal talaga si doon at taron basi ko na madasachi ni sa tiko na banwa sangay basi ko na luto na banwa sangay pagaluto na luto dari kina na sona nang sungguh-sungguh luto rando laki toka talaga ni randam na banwa toka talaga na bunaro dolin dambi ke ni rini talay ni kalu sandena taro ya na kami na numuti ko na banwa nimber ninda ba na banwa nimber ninda ba na banwa katuiwe na banwa katuiwe na banwa nimber ni zambe na lotu ni na tukumutuko na lutumo kina tukumutuko na mbula bakalo godly living nimber ni zambe may na lotu wichi atu sartunga namdaki indo na banwa drendre buto kibakan lesu kina bagatikilu alaga tu hambuto tu sangge rogo may nakalu na mo sinikalu na luto sangge tikilu na wala may na banwa nakatukul ko na banwa sabi ni kina nanggele hanggang dito ka naman manu buka na ika may takali sangge mbuli lagi na luto ka mbuli na banwa mbuli mga na mo sinikalu ene bagatikilu bona bagatikilu ndondwa ene bagatikilu sambulia na wama lagi kina buru nakalu kembali ningone na sering bakalo tu ko kina na banwa ena vital tu manalotu se nakalu me bakanga na vembuli tomanda kembali sari na nakalu ni sabi naka tu mereka tak meritu nga ena rambe nga nilo tu ena tibi ka walu tong sukamulu kina tibi ka walu tong sukalima kenda dapat tangay ka dan daray sana daray sar gini tiga bu kasi na sartu nga na banwa sana sartu nga ilawa gembuto sangge yawa ala nikalu sangge bosa nikalu bo na karo daga na bosa nikalu Jesu kina halu nikalu namun sa setu kina sari daga nikalu ni sabinaka tu sangge mboya na tamata me baka voko takina nakaka voko
Ana manu nangele kinta mata ngona banua. Yo, ni ko posa tu ngona banua. Nangele ulikene ngoli. Na banua, se na banua the place. But the kira na levanta the animals, the plants, the flowers. Sangela ni ko ya me completa ka ko na ulu di banua. Se ko mata. To sangembili na tamata me to mata kinto reda. Udikina tu mindailo na kakena asambuli. Reputa kania ne bakatero mundo rusul kabitu ono ritual. To ia to bulan tomata me todo. Sering to mo banua. To mo tagikinto. Udikinto. Keneri rai keni todo kena authority. Sini authority ni tamata. Authority ni kalau. Yana muna esele ni lutu kana banua. Kau tu ko kena lutu kana banua ke ba ore tu ma ena fambi lutu. Ke ba ore kini voltambo. Na tike mu ni kaka. Ka tu ke mbale na lutu kana kalau. Ena nona kede vere kina na kamata. Segunda kede off kina na banua. Ena base ke tanto ena kalau. Ena nona salan di so. Wili kina komiti tiga diwa. Me ba kan don tagi keta. Balta me lutu kana kalau. Sebe wili tunga na lotu gai muri tunga na banua balta ni kenda kai tuko na lotu kenda re tunga ene sogo lotu ki baka mi dare tunga na lotu nikalo ya ni ena po mo nda sa no tarai ni da kai tunga na lotu balta ni ava tunga ni sogo lotu ki baka kenda re na lotu ene baka sama nikalo kenda ran ki torro ki no oi na kake de daka militu na kalau kora na kena tamata ko sange na bijuko taltala o taltala o kora republikalo mbese da nikalo kenza me katu na lotu o taltala ke de me ka ko lotu yo ko rep dina nikalo ke bale ni do melu o taltala de burke na banwa o mi mama tatanga so ni ana no gure to mai ena rebo voltambo ana kai dobina kakina na taro kutuna 9072117 text mai Robert text mai de zua se vitu ro do vitu sabna kadib da reve ni na yavu ni lutu ena mendo penua era mai solim bulukina o era na kalutu so era mai kadi ni dani sadera baka sabata kan talano makawa do na buna mai lo mai viti ni era na ndangasi ara sa do lutu tumanda ya na lutu ni nona arjuni kada betu bulan nanda orang bete nan tutu boban wa nona sa kambe kini bo ibal sarto river to sa kokko da sala mungo nona bete tale sa tuno ko sen dotal na kokko sala ko chumungo e kokko san me kengo beto ko ni sala ko chuka na lutu ra mikal sa ka lutu mai na lutu ya na lutu ko kalu ya kalu sa mai lutu kina na wow bogo kini na buka so la kana boga ya butaki talga si sa levo na bi songo tu sa basika sadera bogo na reda na kana boga ya butaki bogo na mo sa na lotu ni me toya butaki na mo sani kalu ni mo ne kaki no chisu pita dela ni batungo au na tarakina na nongo sosoloto sino pita libera kati ko ni pita me tarakina sosoloto so ni sosoloto na balka ni okoya sana o chisu e kabi pita ena ndala ni batungo endina ni ureboto kai pita me adana o kifa que me vale rock o koya boto kai pita me rock sele ni rock ya me tarkin sana kuna rock ya me nda mena big rock que me lo cantala me nda bitu kuna big rock yo koya na batunde chisu na batunde fa cornerstone que me vale na lotu que de me toyabo me toyo bitiko ena mo senikalo atoyo mo gadaba indoni sosoloto tormanda atoyo mo gadaba chone vesile atoyo mo gadaba o ko ele ni lotu chachi ko ele ni lotu chachi o tamana e tal ni lotu chachi na dal tu Church of England na dal tu ni ko na Anglican atoyo mo gadaba kalo ngiti ko ngiti ko ya ni tu na lotu vesile kende sini lotu chone vesile
Na kaya mbita na kalau kina nonang mula dengan mereka. Isimbe wotu ke beni. Ya. Dalu tukira bichi. Ya na yabu ya butaki kina. Kembali ninduri lagi dengan semua itu. Harus ada kena yabu. Na yabu imbutu orang itu konstitusi. Terus dan New Methodist. Nauna kaya ni wotu ni New Methodist. Na tamata kaya medamuta. Na vision. Na lama na vision. Na lama na buni langi. Winning souls to Jesus at any cost. Economy. Matthew 28, 18, 19, 20. Go ye therefore, preach the gospel. Those that believe, baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teach them what I have taught you. Ada? Sampai tu kena, okay. Merawat tu bukan apa nak rawat aku bencisu. Exalt Jesus. Merawat tu bukan aku bencisu. Evangelizing the lost. Equipping the church, discipling the people, the believers, and ministering to the society. Nalaman nyo may tiruwi ko, mula ka makina na vision. So kung rauta kina na mission statement. Hoy, holiness, righteousness, and boldness. Kaya wala nyo ba yung Diyos susugid na kamay na nimaludis? May nagaruta tiba na muna kaya niloto. Sa walwa na luto may Ingilandi, sa luto may New Zealandi, sa luto may Australia. Nalaman na yung niloto, ang nabiti ko kina. Nalaman na po nilang. Nikothura nindo na pulunilaka. And do to na mission statement. Core values. Yeah. Basta, nakamba niya ya, katambag ito ya. Kaya mali, naluto nindo may abutaki, e na mo sinikalo. Isu doon may abutaki, ni Rabi Bala. Doon na bingbingbingi. E doon na kaya avo. O kaya talenti, nindo may masulaki. Nindo may sate mo na naluto. O kaya doon vunaw. O kaya doon na teaching. Lero na luto ni ko, ito yung luto, and a gift of the Holy Spirit. Sana, na-give mo bukiki na nahangon niloto, sinabi niloto sa ating niloto. Eso na tiga muna sa ramarunga, sa toka na otal kasi. Eso sa daw vuna ike, so daw daga manike, so daw viva mulike. Sa loro, sa focus ni koya. Katubi ko na gift. Sana na gift mo rin matan ko rin kina sa tigarwa. Na vio na gift. Eso liya na ano tambo. Yeah. Rabuna, lewa tiga muna. E nandun na rusa ka muna, toksa ka muna kasi ni tumbu. Bal niya tumbu, niya tiga muna doon isa ko sa nabimba. Sena bibala, sena gift. Sena leba, sena sabi na katanga may kodawa. Nando yawa na kamata. Ocho ni wisilea, sena katanga na tiga muna na luto. Kura ramuri ko ito, rafakia ni sa andotani. Sa ampasi ka na kalo, vaka mana. Tu vaka na mamalay, seriki wa rambumbula. Kura vaka tu na bulo ni Kelly Kopa. Kura vaka na wabu. Sa seriki, nambulo ni isaw. The change in the community. Era sa sini biya lustali, kinaluto nga na siya tabo. Era sabi na kata maluto, kinaluto ko tamay na bisaw. Amen. Amen. Bakarela na text naman na viewers sa Vitu, Ruan de Vitu, chika na Bortataro, wambota na siya tambo sa dala ko Sibia, Bortataro chika na nanda matintu, minsan na raw. Napakabili na kina mo. Bibili na chika na matintu, nabuko ni kaya sa may labito ko na Bortatambia, kaya na nambureza. Nabi sige tambo sa ut seperti kena inda segala ko sibiongo. Doon na bisa ulit again. Wiki tumanda nyo mele discretion for us bin doon na bisa ulit bako sibi na sota pakatamata. Running dalu to kami malibali balkan ni kito sa Blessed Gindina balkan na batuatan ni Bingarabi. Kito live to kan na television. Erang tabi to may bali. Iendo tani menda sota. Dini na mga indo lang daw. Iendo tani na sota dapat kami binaka. Namune kakini baltambu. Iyan ni saya lo sa singa ni Pentiko sa tiko patanga nandun naman mga kinalababata na coming together na may nasota nasota tunga ng mga liba-liba iya singa ni isa ang baratani yung doon ang mga pasyente sa tutuka tiko o bakilaman na nga ni kito sota ay suba ang baratani yung doon ang sota nga orang na youth nga ura nga na youth may nakasi region asa ay betul kan tara bando sa kiri ni youth may sobu ko naman sa barito ko na youth may nasino na youth may nambua kina youth suba ko na youth may nakasi area iba minuto may nakasi sa ang tulira rani kim dolo nga may walo sa kabulo bal biso ni tal talaga si merabi na kanta meron na mata sa gitu tel tu so balik itu lu tu ba error
wami na kina matentu na suga city council ni sulia na rara libya begitu bita bigina awuri na makana ndola tasere na yalo ni biya garbi kalu baka baba koso kami kana volta do kunimbita na baka songo ni mata satu to kana mulo tundo ndotiko ikata volta do kunimbita na baka songo ni mata ni baka takireso ni sapo le kamai na Kristo. Nah, kita terlibat na kena sabi itu bisa cikgu nalut, menunggu soni sebelum itu rasan pinakata balik tadi kena sisi baki nalut, na kamar nonton dulu kena ya, udah itu kena biar lomang ini mama yang bagi kena biar dan retok, betul salib itu kena tahu zaka, bagi nama murid dan buku ini rasulika, senendoni ketini, balik ini dan retok kena zaka. Doni mai pisi como chicken lotu doni mai na rei chicken kina borra bailebu endo dono non vorrei pate corre sabu na daka ora sini sulikatini iya nak iya ora sana soli sertunga ena kasra na rawata kembali ke dona kalilai era solia asa soli sara mai alondra ina merna no matuna ni soli e bakanga na maso Rasul bakalan sere. Nanggarabi kalu. Termana, lu cuma dari Israel. Kuanda may bakalo ber. Wira sinda ni bitalo kina kalu bawa kendo naman manitiko. Sama naman solo. Do naman manila ke harabi lutu. Na solika etiki ni garabi kalu. Nakaman naman mutiko. Tako sudah tentang guys. So itu cuma solika nanggandondolingan nilabu. Na mengundone kecil ya ibu itu ngana memutar lendi kena kau rono kuto no vau ko ondo watabu ni wono do watabu le kina taif e sura sa ritu ani labo sena iko dongoli ke rata mai tinika ingona iko ngori sa no mutenza ngori ki wondo na tabioka ni tini na le ni tabioka batongo indo e no mutais natai baltanga ni kete sama ibu itu baru ni taka kete sa sor katina ni labo sana no mutai na casa na kumbule kita ko na kutikisa ki ko do taka ni no mutai ya ki ko do bulbul taki makete na barbecue no mutai ya ya na kena bakara ro takinga kusasula ni labo ya na tai ni sini esega ni labo ni ketininga ni kakumbulaki ya na tai kembali eso se sana ni done por lao no mona le mismo que tú na iko tai tanga no mona o kan bala tini ngalo sa sa tuna verdad kembali no mona na usa le suleto ya au sule no mobile bal marna na magital tuna na ko sugulut ni na lutu ya kembali una na magatu ni na lutu no solika bole labo ya merkuri rei matali mutaki gura sa ni soliro ni baletani sa resen ni daga kembali ni ngoro ko kilaki na boseni galo ena roro sar no mugingoma na kake de romai ena bakila so galo tuke na bakila segundo ni sin bakila que tu la bakila ya ni ko tabu multa que tu boseni galo na tamata sa ne bulo to na boseni galo kembali ni sin to mondo eso era sin do galo era bultaki ya eso era sin do total eso era sin do bultaki sena eso na tapioca que nangalo tu rambele bultaka bidia nakabandona que na mata lilai bultaki to kina lero no tu bidia que mai na ka gorni da kaba ene ngona ni dendre que me resine e sinto no me adona self pity sa sinda na ngana sa lo vale sa le bodo le sena que me la que va a botar vos a non sa ni tanta lango risiko la wike go na no na ngandro kina na bibo ka longa kataki na bibo kana numi ona taka na ka uza ka bulikina ri tala ni mo sa bo ro taki kina ndo na toro ni balo me la kowa me tora na bonwa longo kina wani sudu kinoni sini tukuna na kalu no merangi sini tukuna na kalu sotia tuloba na bolo ni bunongo me kakuni ni mane tebi musumu fakana na nukina na bisi ngine bembo kakuni la kotani mane moi sekini matau ni na no te ga ko mutuka ko na tolo minom sini mo rote ki choshua cheriko tuguri
Matay balulero, kinambay lero. Ikaw na kalo, nanumana ko sa ni kalo. Kakunila ko tayo may natiminusong. Sabuta mo ko kasama. Kunila ko tayo may nungwa kasama. Nanuma. Rememorize taka, recite taka. Nabono ni sudu kinawa ni tumari, nanumu todo ko. Numuyari nga na ko sa ni kalo. Sinda kay titi, sinda tamataleru, sila ninda kay ni Banua, sila ni missiles, sila ni special force. Iku na torre na bono mori, na bono kinawa ni sudu kinoni, kinabono sa ayala tagabiro no muningase. Nububola, nububosa. Kaya bali, dito na COVID itinigaliwa siya, nandende ang lamay na lang kumay. Natin na italtala, no niya, nangili mo doon, o sa di kalo, may bulo taki. Hindi wala juga isu ni taltalgas. Baby na nandrayo na nakawabagatsim. Na nabata-bata niya ng sato ko kinanggo. Sa bola kacukan, sa libo na bikalili, sa basi ka naman buru-bura, na bikaba ka liba-liba, so boleh itu mamatatan ni balatan, sa basi ka, kasapa dari na buru-buru libo, sa paliliting may, sa pakai tok na nagkita-kita nilang. Pati, di ko lang na Banua ya, kung nagkirida kina, nang nabakambutan na nakalo. Nangunang mo news ko na CNN, BBC, ABC, Fox, news kali, wala na condemn tagi tigo na Israeli, balata na annex tagi, di mo na mga chutia. Hinabuno ya kaya, alam kina nakalo, huya parama. Orto siya sa nabiya kawita ka. Orto na UN Assembly, hilabor sa, mezakan ko na kami Israeli. Orto siya sa nabiya kawita ka. Pura-pura, nakama nakakubina katama nakama. Buwan ng gele, sulibi, parama, natukay kay mami. Ako sana. O Benjamin, na prime minister, sa nabiya kawita ka, ni ko labi ikaw, gare-rere kina, nang ramakambuto na kalo. Kita may makambuto ito sisu, helawa, kami ninggarawan sa nakalo, kami nisanga nigla. Ni satu mo may kay chutia, may mamula. Nanonda determination, na mosong ko na bonus. Oh, sana tabi kao timita. Au sama mateo tindo na ngoni. Au mateo na pera. O kung ito tawagin mo, lumemboletico, na matay balu di kalambula. Who is this heathen? E mo sa tiko indo adoro do makataw sipi. E sino mo sa tiko indo asatini. E sino mo sa tiko indo na major, sino mo sa tiko indo na captain. E mo sa tiko indo makataw ni sipi. O kaya na mungu kalo, wakambule umay na musu ni leone, kinalingi ni pera, e na wakambule umay wikuwa mo. O kaya, e sakasarani wilika na bodi gina na nadere, kwa sakasarani wilika. Lang mo yung, nagkabakanda lang ni tao naman. Kung ano mo ba yung kuli, e nabuta nga, nakasara nga yung balito ka. Yan ang mo kuli. Kung ano mo ba yung kuli, kung ano mo may biyaw, kung matungabol, doon ay sito ko. Kung ito ina ni ubiyang bagi ubina katamo ko Israeli. Ubina katamo muli sana mo tunga naman. Menda naman mo tunga naman ay taong balikin na mga tamata na kalo. Taong balik mga tamata. May bihira ka naman mo hindi kita nito Israeli. Yan na muna kakita na kalo ya parama. I will bless those that bless you. Ni ko lang ko Israeli, iko bless na katong naman mo. Nakamala sinibless na ko kinakalo. Kasi sinibless na kinakalo kambal ko alas. Yung kaya kalo isin laso. Sing taman-taman doon sa laso. Diba? You will be a great nation. Your name will be great. You will be blessed. I will bless those that bless you. And I will curse those that curse you. And out of you, the whole world will be blessed. Alam mo na, haus siya ni, kuto na, kaya doon na turun ni Balo, rumat mo na bital mo. Turun ni Balo, Joshua. Turun ni Balo, Kelebi. Turun ni Balo, Chefida. Turun ni Balo, Kitioni. Turun ni Balo, Tebita. Hana turun ni Balo. Josafati na tui. Turun ni Matebo Nilo. Kitioni, Chefida, Samisoni. Hana commanders ni commanders. Ibura-mura. Ito binito, Matebo Nilay, minji. Ni mo na bosa kina. Marong Rusia. Tubon do Amerika. Mula tangani. Kura kita na bitua wanilu. Ni technology. Ni bosa Israeli. Tama-tama marong. Ako sinindoka. Nando ilimo sinindoka ni na UN Assembly. Doro niko laku mo libaro wada ni bosa. Ura sinin. Doka. Ura sindoka i Ferro. Ura sindoka ni Saddam Hussein. Ura sindoka i Papiloni ki Nebuchadnezzar. Nila sa bosa. Ura narabitan nga nung nakalo. Ano muna,
ando tali taka mula ko kya reza non re bala ulang bula may maliwa ikira Palestina ulang patara may rambula Marambula ba sa sarili? uli ang matintu makatara mintu tala matintu na rukunan matintu Israel nga ulang Palestina adalah tu na PA Palestinian Authority na matintu na me kem de loto kan do kem do nga kem di so do di kem do Gila kita ba Israel? ya matintu kami matintu na naman matintu Udah kaya talgas, ubasa betul karena zaka pina kani nito bata-bata go. Na buku ni namuni rai kena rai ni sugu-sugu tu ni buku ni rasuli ti cumai. Mereka bagai tapi. Abang betul na ngo sama ngandri bagali na nndo bitukun lo. Labi bina ngandri ngo eh. Dari betul cuma ngo dari na bisi buru-buru dari juga di barang pilip. Na buku ni lotu. Ini belum ni sa sangai, ni bangingo. Kapag tikit-tikit ake, naman ko, sa naman revike, naman bitukon. Sandera. Nung repate matay, napataputan ko ay sininon ng New Methodist. Sarang-sarang ang hinduan na bigito na kain nito. Napataputan ko, aso niya nakalo, bigito may, nakilala ko sa mga Britanya, custodian. Bigito may karamato nga. Kinakaroa, nung buitami nga, nung guray, mo bisureti. Kung maro taga bagay usa daga nung maro taga. Tinon ra ko tumay. Pero may bagay tabi. Batawiaw tunalo ni kadabi tikinyamo. Ni kadabi tikinyamo. Siniri kauli nga au siniwili. Magalabi ni ko sa matuginamo. Kembali, endo na kalile maro taga na kalu. Kasulia kina New Methodist endo don mikito ng dola papagalaw melaku kina na puro-puro ni biyo bakando takin nino na bosa balikin dati ko kaya ngay kaya eno na bosa kani karua nalulo tutulong nga endo don mitoro baka mibi nalabay ka kinando na banua nambula nalenga na blessing kinakasi na tunabising na mataka nalabay ka ito ko naluto nalabay kahit ko naluto. Balta na kalu na bosa tiko kinaloto balta ukati ko naluto ko ng kamata ni kalu. Nalabay kahit ko na kalu biro ng kamata balata na banuha ng dito stoso. Kembali, oyaw na nunguray nindonu me kakunis na mta kinaluto. Me hili tale o ngori ndo nga na songo-songo me pakatale ndo tale na mata pakambauta. Sana isinindo nga na mata pakambauta. Reda na kahit ko no Tyson Fury berna nung soto mataki walda ito na iko na kila nindo nga nakalu din na Jesus Kristo masal ka na kahit ko na nanguna ro interview kina Holyfield mataki Tyson back in the 80s nimbero ni Vangelo Tyson katala Holyfield don't make fun of my God that Jesus Christ is the only God ano ba yan? Loka, makaloloma. Dotal na return bound. Sabi kats talo. Talaga sa bumbo to sa may kira-kira besar na butong matikan yung daro. Sandon. Lug na kayo ni talida ka. Bumbo to atro ka ng bramba. Wabiri binakasalit siya ko na naman ni Sar-Sar Chumay. Wako rin lang talo siya nga text kina Rua sa Ibabitu, Rua Diodovitu. Karani bichumi kina na bakatataro. Wabiri binakasalit siya ko na naman ni Mama. Wabutik liya butali. Nung batala ni tubi-tubi na kasi chungur. Ito rin wabiri binakasalit siya ko talaga yung mata ni Matak. Ito ka wali ko na rin siya. Kasi meron na semua chisu. Doon na may soto talike. Mga narasalit siya ko na iwasin naman ako. Luto ko na wata na matito na mata katumay. Nagkakamuningo. Alipati na itini. People are saved. People are restored. People are blessed. Jesus said, I am the way, I am the truth, I am the life. Are you lonely? Looking for the answer? Join us daily at 6 p.m. only on MyTV. That the pastor should rise to a level to become a strong man and a servant of